Элбсет Кавказят эхач зирш коронавирусан үнхвелла шистек вирус кастина қи прибай қуздғи қойтыва қырқочунц. Эпидемия цаяржит қуалинч оператив штаб дахедерцы Ставропол кошта элбсет хиричуах велла ишишстек. Инфекция чуя чхан қилхна элбсет Кавказях верик елхбай шистек. Кастин дуқ ундалнах бу Дагестанях қи вездғи вюрхит текетті ехн чубуса дина. Верик элбсет Кавказях унтуқшву тқи бір эзер прибай тқи қуздек. Таган мангал бетсхайтылштена қуздғет қияснол шаревел нохчи яздар хоярчев Омар қилхна ехцам гартеқна. Ихмартан коштарч ғуларях дүйен жвәлер из. Үрси чуена нохчи чуена яздар хоин цан қиетарали дейқ шховар яричев. Үрси нохчи метнышка яздинч бейти автор вуиз. Нохчи чуах Москва Ростовех ариелин цюн стихи гулаш. Ишт зорбни вюлур из кеп-кепарч газетшка журналшка. Тирут эльеташты қайқымш бин Албехкевинч Калининградия чутқай Варшодолч Халимов айт хажин на бахтяда қошо ашо хантуахна қиыл хош. ВКонтакте шепиентях зорбни яқын хылыцу нохчи чучт амяхляцин документал видеороликш. Халимов пайд ецн роликаш интернетях яржен дукханю историн материал шлуршу үш әл дахетина тюн адвокату Бонцлер Марияс. Билгал ши видеороликши аккаунте ецнеша терроризман пропагандия я и бақия ал шошин яц бошчаду жимчтек. Гергачхена апелляция чуел кечлушту ундальч тхотешнду Халимов йоштухняц ихан Алдахеду адвокату Бонцлер Марияс. Отюган нохчи чурч чуха чулқи министрлан дейқат юqahtалым шивинчултях ВКонтакте социал машнях яржон ехкен аудиофайл гучелы республикерж прокуратуран. Гюмск оштарч вахар хочу ши аккаунтях зорбне хотин хылы и материал қиечарг ладуғита шей агунш даеца әтто бүч язду меткерч хамигерсу. Экстремисти материал шлерин федерал тептере ярзин аудиофайл дас яршинцу эл административ улық әдин цумдухал республикан прокуратурну. Гуты қарте дожин тазардина гюмсерч вахар хочун.